yabo se-end up ekutheni iy'ngane angisakwazi ukuthi ngichithe isikhathi nazo. Ngobani nginalento yokuthi bathi bazongibophisa yabo mangabe sekuthiwa babuyise lamacala amadala ukuthi bazothi ngaba-rape kodwa kuyibona ababa-rape. Ngithi ngifuna ukuvula i-case bangitshena ukuthi ngifuna ukuvula i-case ukuthi banqabe ukuthi ngibone iy'ngane zami. Phela sengikhulile phela manje umuntu useno-21 phela nawe usuyafuna ukubhonda ney'ngane zakho yabo njengomuntu yabo. Indaba enkashana kaMenzi yaphuza umlazanga amevane nabendlondle nophapha ekhanda enhlana nasezantsi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Live TV igama lohlelo-ke indoda ayikhali. Sikhuluma ney'nsizwa, sikhuluma namadoda, sikhuluma nabantu imsinsi yokuzimilela lapho behlala khona la bevumbuka khona ngokuhlukahlukana. Siyazi ukuthi amadoda ayimgogodla amakhaya ikhaya ngekhaya noma athi incane kangakanani kodwa sibe sinethemba ukuthi kusasa izoba indoda ekhulayo ekhulisa ikhaya kuvuka isibongo sakwabo. Ngiyokhuluma nabo namhlanje sizoza ukuthi iy'nkinga beza nazo yithini njengoba sazi ukuthi lolu hlelo sikhuluma nabo la sithi khona indoda ayikhali. Mayelana-ke sizoza ukuthi ikhaliswa yini kahle kahle. Igama lami Kingsicaka ngokaluqa sanibonani. Asike lo dabeni siza ukuthi sihambele sethu size ngani namhlanje. Takagogo. Yebo bhuti. Ngaphila qawa. Ngiyaphila bhuti. Mfethu abuzwile mfethu sibonge nje ukuthi ube khona nathi la uzoxoxa nathi. Sithembe futhi ukuthi khona uzoshiya nakho kwesifundo nomunye umuntu afunde khona. Kukhona bhuti behande ngifuna ukuxoxa ngendaba eyangehlikela. Sure, awunankinga ukuzethula ukuthi uba mawungenayo inkinga ungazethula mawunayo futhi ungazethula. No, ngusethu mina. Sure. Ungwani Sibongo. Oh, Ngwane. Yeah. Ukhulele phi mfowethu ekhaya kuku? Ekhaya ise-Maritzburg. Oh. Okay. Le ndawo leyo kwaziwa ukuthi makushisa kuyashisa. Yeah. Makunetha kuyanetha. Yeah, makuduma kuyaduma. Ayi-dry lenda yonke into ikanje. Yebo, ikanje. Wethu, thatha usibeke mhlawumbe kancane nje ekukhuleni kwakho ukuthi ukhula insizwe enjani ukukhula kwakho nento experience libihamba kanjani impilo. Ukukhula kwami ngikhula endaweni so indawo ebengihlala kuyona bengumuntu vele nje yabo ojwayele ukuyihlalela yedwa ngihlalela endlini. Sure. Ngawumuntu nje ongajwayeleka ngokusocialize nabantu abaningi. But kwafika ngelinye ilanga kukhona osisi ababili so manje ekhaya kuyaqashwa ke ekhaya kukhona nomqasho ngemuva. So njengoba ngaqashwa nje ekhaya khona osisi ababili babeqashile ngemuva ekhaya. So ukuqasha kwabo ngokuhlala ngicabanga ukuthi babe ngokufunda. Because abantu abahlezi nje be out and about behlezi beya ngaphandle behambe beyojabulisa bebuye. So bengibona ngeminye imini ngihleli ngemuva ngiwasha. So aphume lo munye angibuza ukuthi uhlaleleni la ngaphandle ngimtshela ngithi hayi vele ngumuntu vele ungazuli vele. Bangana laba sikuna abalengana? Hayi ngeke ngisho ukuthi bayalingana but nje kuminyaka nje ngahle bangishiya ngabo 6 years kanje. Oh yeah, yes. So manje ke labo sisi bakhulile vele bakhulile banabantu vele abantu babo mhlawumbe basebenza kuyinkontract kanje yabo njengezinto zamathenda kanjena bahamba buya bahamba buya lile onhlobo leyo. So manje abavamisile ukuthi bahlale behleli nabo ke isikhathi esiningi bayasebenza. So ukufika kwabo labantu labafethu laba nebefike bafike bazobavala nje ku-rare futhi nakhona. Ngoba because nabahlezi abantu abahlezi behleli lapha ebaleni yabo. So manje nami ezingumuntu ohlezi lapha ebaleni ngoba because nabantu abayiphuzelayo la ngumuntu lapha ebaleni bangifica ngiwashela bangicela ukuthi ngibathengele ijiki ngala eNakunjeni. Bathi yini lento le abayiphuza iwayini le. Yo rain dance lapha. No rain dance le 5 liters. Yeah. Ayibele bathi ibele. Hayi ngumfana ke nami phela othumekayo ke njengoba ngimncane kunabo. Ngithumeke ke ngihambe ngolithenga. Hayi uthi phela ngumuntu vele ongaphuzi ke njengoba ngumuntu ongaphuzi ngumuntu vele uhleze ezihlalela endlini eyifundela yabo ngoba manje izinto angijahile kakhulu yabo njengokuthi phela ngumuntu ongasebenzi ngisafunda futhi nakhona ngisayizamela yabo. Njengoba ngisafunda ngizameke nakhona ukuthi ke yabo ngidistance kodwa but kufike lokuthi ngihlezi ngedwa yabo akukho mnandi hlezi wedwa yabo ngathi ungahlala nabanye abantu socialize
okay ngaleyo mini bangithuma bengithuma ngibuye nayo mengibuya nayo nangakusasa baphinde futhi bangicela ukuthi ngihambe ngobathengele ilo 6 ye-Mum Group le isavana le ngihambe ngoyithenga isavana ngibuye nayo isavana ngizohlala nabo hayi bathi ngithi ngiyahamba ngendlini ngithi hayi ngisale ngibuyise ngibashiyele yona lento abengithume yona ipasela bathi ngibuyele endlini bathi hayi wozohlala hayi asinankinga sihlale endaweni sonke yabo sewabantu esihlalayo ke sihlale ke bathi kusahleni badlala ingoma bayiqhumizele phezulu sadlala leyo ngoma phela kumnandi phela ukudlala ingoma yazi nawe ingoma umsindo ke vele ke nongadansi uyasukuma yawo uyazi for nothing ungazokwenzana kusukuma nyazi sumzimba yawo that is a move yeah so like nje so ngenzeke lo sikwenzayo siphuze ngicela nami sengithola sengiphuza ngumuntu ongaphuzi angijwayelanga phela ukuphuza nami so ngicela ngiphuza ke end up ekutheni ngiyaphuza ngize ngiyadawa ngiyazizwa ukuthi hayi manje sengidayiwe sengithi ngiyahamba ngendlini bathi hayi hlala la phansi kuleka yabo so na amajita senginqena ukuthi na amajita azobuya sure amajita renta khona la ngemumva ngemva kwendlu so yabarentela senginqena nalokho sengibalekela nalokho hey ngisho ngithi hey yabona nje lento bezongifaka inkingeni ke lento hayi ngihlale kancane makithi ngiyahlala kancane ngibona ukuthi okay kumnandana kona ke hayi kudansi ngithi ngiyabheka athi lo munye ngiyabuya ashonele ekamerweni emethe ekamerweni athi owaqhamuke lo munye athi amemeza lo munye asukume ahambe emethe yakuyena abuya athi uthi coza umthulela ukuthi ngoba kozange ngimudana nginethambo ke yabo beyithe ukuthi kubhuti okhulile awungajampisa babembiza ke nami ngihambe ngithi ngiyombamba sithi ngiyosiza ke nami mangingena ekamerweni hayi ngiyamfica uhleli nje yabo ngezinto ezizakhona lezi zabantu besifazane abayigqokayo lezi bathola njare imvunulo yasekamelweni so manje ngidideke ke mase ngixawe kona ngoba ngizosiza mina la sengizosiza shuthi njengoba segqoka imvunulo kulokujana ngeke phela ngingathinteki nami ngumfana phela nginemizwa okay hayi ngiqale ngithi ngiyanqaba ngoba cause manje sekuzobukeka kabi phela ukuthi phela angizile ngalokho sekwenzeka manje ngoba vele nakhona ngidakelwe ngiphelile ngimanzi hayi nangithi ngiyabheka ngithi hayi okay ngithi ngisize la ngisiza athi lo munye hayi shiya lana woza ngalana mangithi ngiza ngala hayi baqale kube ngazuthi bayadlalisana bafunzana something yabo lezo zinto ezoma romance kanje yabo ngeke ungasaduseki uyasaduseka oda ngizama ukuyibamba njengomfana nanokuthi vele umncane ngama-system umncane akhulile wona phela vele asesile athi hayi woza ukuthi ungasabi ukhululeka hayi ngizondela athi hayi hlala la mangihlala embedeni hayi lo munye angithintisa ibele athi thinta ngithi hayi bo wenza njani manje lo sisi hayi ngidide ngithi hayi bo yazi lento ongenzisa yona ngijwa abo nami ngizama ukuyibamba kodwa phela lento ngiyasho ukuthi hayi lento ngijwayele ukuyibuka na ku TV kanje nama video yabonayo nawe ke okay bangabe ngiqedeke kwenzeke lokho uma kwenzeka lokho athi lo sisi hayi ukuthi phela akusho ukuthi phela awunayo imizwa nawe umfana ngeke ukuthi phela awuvuke ubona nami ngime kahle kanje ngigcwele yabo nje umuntu naye futhi nawe ubonayo language ekhuluma iyangakhona iyangakhona hey manje ke athi hayi angilokujane ke ngikhumule ngithi hayi ngikhumule kanjani manje athi hayi phela kumula bekhona sothi ukuthi kancane yabo sithi ngithi hayi ngeke ngazi ukuthi seniyalokujane ya overdo manje hayi bathi hayi ngeke ukuthi awona ngicela vele ngiyahallucinate ngidakiwe hallucination vele phela usudakiwe yabona awu ngithi ngizama ukulwa ngingalweki gcine end up sekuba into yokuthi bayangilala ngilala yabo bona bakhola phezulu kwami lo munye ungibambile kuyashintshwana lo munye ungibambe izandla lo munye ubambe inyawo ngakho nje bebambe inyawo ukhole phezulu amubhele ubambe inyawo nalo munye uzoshintsha nalo munye angibambe izandla mase yabo kwaceka kwaba into kanjalo masobe into kanjalo ngithole ngithi ngiyahamba ngihlangana nalomlisa angibuza ukuthi uphuma yabo ngithuke nami sebebuyile labafethu
So mangithuka nomfethu angibuza ngiphuma umtshela ngiphuma la bekade bengijimile lokhujana bathi hayi okay siyakuzwa yabo manje asengisaba ngisho nokusho ukuthi kwenzakaleni ngoba nabo sengaze benze something ngoba because vele phela intombi zabo phela lezi ezilapha endlini mangabe ngibuyela endlini enkulu hayi shuthi lento ingenzeka usuku lokuqala kuphela ngithi ngiyidlulisa usuku lesibili mhlambe kuphele izinsuku mhlambe 6 months makuphela lo 6 months ngiphinde ba host futhi mebe host abahlala ndawonye baphinde bangibizi yabo bangibizi bengithuma kube ngathi nami ngiyababalekela yabo sengibe ngathi ngumuntu ongekho 6 months lokhu badoda ngibadoda ngoba anisibazi bangibambe kulo 6 months lo hayi ngibe ngathi nami ngumuntu yabo obabhizi ngithi hayi phela ngenza umatric phela kufanele ngilunga attend incwadi zami kanje kanje hayi bathi hayi idaba ohle uhlelo wethu awunantombi yini akazi ngithi hayi khona nama inkinga phela iya understand na ukuthi phela yabo ngisawumfundi ngisayingana nginayo imali yabo akufanananga phela nokuthi yabo kube khona umuntu onga understand wesifazane bakhona abandla bancane kodwa bekuyikona ukuthi phela ke balento bayiyona ke abanye bathanda izinto ngingazi ukuthi naye wayenzani ke from there ngoba naye ngangingeve ngimnikeze naye imali ke naye from allowance yami mina engangiyithola angimupha lelo senti engangiba nalo ngimnikeze ngingazi uyelenzana ekugcineni ngoba of which until now ngisayibuza ukuthi owakho wakomuntu uthi wahlukanelani nami ngisayibuza namanje wahlukanelani nami ngoba lo muntu wakho othi wayewunaye vele labo sibegila lemkhuba wayekumvakashela uba nasikhathi sakhe wayekuvakashela usasibonana mangabe sesikoleni sibonana masesikoleni yazi masibuyele ekhaya bafuna ukuthi ufocus ezincwadini kodwa lento yenzo sesilabo abadala uyayenza na kwangasi yezinye indlela nje wayethanda imali yakho wayethanda imali yami wefuna nje ukuthi ngilo ngimnikeza imali nje engangenzeli lutho kuyikona kuphela nje esendela ukuthi uyangithanda imessage kuphela ethi ubongile amagift yabo so nje wabe into kanjalo hayi so labo sisilaba nelomgilingane sebewugilile hayi kamhamba isikhathi njoba ngangisho ukuthi njoba wadlula 6 months lo 6 months lo ngibadoja nakhona ngizama ukulokhu nje ngipreventa lento eyenzeka so ayi ngibona ukuthi okay nami yangistressa nendaba yalomuntu lo ngiphinde kubona sihlale nabo mehlala nabo siphuza so ukuthi phela sengihlalisa ukuthi ke phela sengine stress engiphuzisa ukuthi ngine stress stress somuntu wami bona ba understand nje mina stress somuntu wami nje bangihleli nabo ngiphuza la angihleli ngoba ngihleli ngiyaphuza ngiphuzisa ukuthi ngine stress somuntu wami okay ay phela sebefana nabantu abakwazi ukungisiza ukuthi nami yabo ngikwazi ukuthi ngithole happiness na happiness njengoba ade ngifuna happiness nakuyena enganginikezi na yabo so ngigcineke ngithola ke happiness aleyo ndlela ukuthi ngiyaphuza ngoba cause vele focus yami ayikuyena kuphela angithanda yena ngiserious ngaye yabo leyo nto yonke leyo nto usuyinikelile akuyinikela phela enye into vele phela ukuyinikela inikela kwami futhi vele kuphelele ekutheni ngihlala nalabo sisi ngibhizi ngiqinqana notshwala mangiqinqana notshwala ngicela sengingenela nasensangweni yabo insango ngicela ipema yabo leyo nto and that is not a good habit vele kodwa ngase sengipimisa ukuthini uninfluence ukuthini ukuthi nginenkinga eziningi yabo so manje engayiqondi nalabo sisi futhi nabo sebeyaphinda baphinde bangiphinde the same thing ke futhi keke phela sengidakiwe phela hayi phela yazi uma udakiwe nje ngifake insango ke overdosile phela lapho ke lapha ngikwazi kwenza lutho ke hayi bakwenzeke lokho kucela nje kube into yokuthi ayijwayelekayo hayi ukuhamba isikhathi bahambe bamove out move out ngicaza ukuthi ngina 16 kose u16 years kwabo ngaba na 18 16 years lo abangenza ngawo ngikathi kokuqala muhamba isikhathi kube ilokhujana kube ibirthday yami nge25 August ngibe na 17 ngo2016 lapho ngibe na 17 manje bana 17 hayi awuyazi mhlawumbe ngicaza ukuthi ejaculation isuke isiqinile lapho ngicaza ukuthi ke ukulalana kwami nabo ngaloku wesibili ngicaza ukuthi bakhulelwa bobabili ngoba cause
ngokwami ukwazi omunye wasendithombe sengitshena ukuthi unengane kanjani yabo. Hayi ngokwami ke bese ngifuna ukubona izingane lezi angisakwazi ukuyibona yabo. Se-end up ekutheni ingane angisakwazi ukuthi ngichithe isikhathi nazo. Ngobani nginalento yokuthi bathi bazongibophisa yabo mangabe sekuthiwa babuyise lamacala amadala ukuthi bazothi ngaba rape kodwa kuyibona ababa-rape. Ngithi ngifuna ukuvula icase bangitshena ukuthi ngifuna ukuvula icase ukuthi banqabe ukuthi ngibone izingane zami. Phela sengikhulile phela manje umuntu useno 21 phela nawe usuyafuna ukubonda nezingane zakho yabo njengomuntu yabo. So manje kufike kutheni sekufuna ukubonda nezingane zami ngizazi nazo ngiyase ngizipha namagama. Bathi hayi uzosimoshela ilokhu njani ama-relationship ethu nalabantu esithandana nabo wara this and that yabo ngibale izinto eziningi. Hayi okay it's fine-ke baqale bangidreknishe-ke ukuthi bazongibophisa mangiqhubeke lo ngibala bona bathi bazovula icala ukuthi wona ba-rapini mangibalandelela. Sure. Of which even today lezo ingane lezo ngagcina nje ngaleyo nkathi nje kuthiwa nje ngizovulela icala ngikaze ngiyibone. But now unayo into ukuthi ubaba unengane and uyafuna uba seduze kwazo. The only issue ukuthi laba sisilabathi if ungathiwa uthi vo bazohamba wabili bavula icala ukuthi noba rape andakiwe nje basho kanjalo ukuthi nje mina bathi nje kuzobe engazuthi nje mina engangibaphuza kodwa kuyibona babethengela mina utshwala ngale mali yalamadoda lawo. Mumabili lawa ahamba futhi nakhona cha ukuthi lamajita lawo besebenza ilezi impahla zamathenda kogoli kanje bephuma bajela ukuphuma nje kodwa nje bahambe nje izikhashana because nakhona irent ayibuye ikhokhe ibona yabo ekhaya. So manje ke ngangibuye ngisabe nezinye izinto ezibuye zizobuye zivela lapha ekhaya ukuthi yabo bahleli nendaba engaka bacela bafethi bengafuna ukukhokha irent sebethi ukuthi nokuthi yawo sebebala izinto eziningi. So nje nakwabe into kanjalo ke ukuthi ke nami ingane zami ngicela ngayiboni ke ingane zami ngize ngiyakhula ngiba mngaka ingane nje zami angizazi. Sure. So into ekudlayo njengamanje yipi udliwa ileyo ukuthi wadlwengulwa wena awunawo amandla engidla kakhulu engidla kakhulu ilokho nanokuthi izingane zami angisakwazi ukuthi yabo zazi ukuthi ubaba wazo ngqo. Naloko sikuyangidla kakhulu nokuthi phela uyazi nawe sabantu abamnyama into ezisulu sethanda ukuthi yabo sibuye sizenzelwe nazi ingane efanele zenzele egcineni. So manje okunye nokunye kuye kuvele mangabe umuntu yabo uyoyilapha yena esangomeni kuvela ukuthi awunezingane ezuthi ezu11 no2 no3 no4 yabo. Manje mase kufanele kwenzela into ezisulu bathi bavela basho lento abayishoyo ukuthi uyabafonela uyabatshena bathi hayi khulileka ukuthi sobona sokwenza njani abasahlala nje nokuhlala la sebehlale eCape Town. But empilweni yakho mangathi ngiyabuka esitorini sakho sixoxa kuyacaca ukuthi wena wathi uqala izinto zabantu abadala wayaqala nabantu abarong ngoba first thing uqala nomuntu osifazana othandana naye uyasho ukuthi into ehlonipha collect imali kuphela beconnect imali bengihlonipha nje like nje bengihlonipha kona kodwa manje inkinga ebekufihla kabe ade kwenza okubhedayo. Engasho ukuthi bengihlonipha bekufihla nje okubhedayo bekwenza ebekufihla kuphela nje becollector nje bethatha imali nje kuphela yena kumina enganginikeza ilutho ayikho into ade ngisiza ngayo phela nje becollector yena bethatha. Wayibona ukuthi useduze kwalabo sabazenzela mathanda kuwena kona ke phela akathi phela vele kugcina end up kanjalo ukuthi ugcina uswenza izinto ezirong ngisho noma what ungafuna ukuzenza. Nokugcina usu end up endaweni erong ngesikhathi esirong. So yes icala lokalivuli ngoba uthi uyasaba ukuthi osisibathi bona bengabo wabili bafe bavulela abo ngaba nesiqhe lapha. But if ubuka njengomuntu osokhulile manje in terms of indlela yomthetho wala South Africa ma indoda ibike ukuthi ihlukunyeziwe bathatha serious noma bayihleka kunomuntu osifazana ofika athi ngihlukunyeziwe? Ayithathwa serious because kufana nothi umdlalo ungafuka uthini wafuthi police station uresho abantu besifazane epolice station uzokubuza uzothi hayibo iphoyisa lizokubuza ukuthi hayibo indoda inamandla ngeke uzohlula abantu besifazane ngeke uzuresho umuntu wesifazane nje isimple nje lento nje ayixoxo nje indaba yakho because vele fana nothi wena umuntu orepele umuntu wesifazane
ilokhu njani i-case yomuntu wesifazane esikhathini samanje iyona ebaluleke kakhulu umndeni umuntu wesilisa. Yeah. So like nje bangabe nje uthi uyopress ama-charges ngokuthi ureshiwe abantu besifazane ngeke bekuthathe serious, bazobukisa kwangathi umdlalo. And futhi that is painful-ke ngoba because abantu besilisa manje esikhathini samanje abasakwazi ukuyikhalela side labo. Kuningi okwenzakalayo, baningi abantu abahlumezekile ngaphandle. Kodwa manje inkinga abakwazi ukukhala ngenxa yesimo samanje. Ngendlela ekwenzeka ngayo-ke kuyikhona phela ukuthi utshekisa khona ukuthi njengoba kwakwenzeka nakumina lo wayethatha kodwa engakaze angenzele lutho mina, like even giving me a gift. Bro, it's something else, like yena bengakwazi ukungenzela leyo nto encane. So like nje isikhathi samanje abantu besifazane ngicabanga ukuthi ibona ababaluleke okudlula abantu besilisa. Akusanaki ukuthi nathi sinazo inhliziyo, nathi we have souls, nathi siyalimala nathi. Sinama feelings nathi. Kukona konke mina engasho ukuthi mina abantu besilisa nabo nabahlumezekile, engakusho bahlumezekile kakhulu futhi than abantu besifazane, because kufana nalaba fethu laba ababebenzela izinto until namanje bakhulisa izingane abangazazi ukuthi zabo noma kusizona bona laba fethu abalobosisi laba babhizi bakhulisa balobola banganengane engezoneza. Yabona-ke ukuthi isimo sesikanje ilo indaba kanjalo-ke. So nje upbringing yamanje nje inzima. Ngiyakuzwa mfethu. Angazi ukuthi mhlawumbe mawubuka lapho kwi-Black Life TV njengombukeli wethu nomsupport wethu ubuka kanjani lolu daba. Lolu daba-ke lusematheni, uyaluzwa nje, uyalikhuluma mfethu, impica abadala impela ngoba uthi wayena 16 eqala ukwenza lo mkhuba nalabo sisi babemgumulela beshophe kwakhe uma sebedakiwe sekudliwa lo tshwala babeli. Uthi bona abantu abamfaka endabeni yatshwala kwaze kwaba inamhlanje. Wayenaye umuntu eqondene naye ayithandana naye kodwa ngenxa ukuthi umuntu ayithandana naye ngazi ukuthi wayemandla ma kukhona into ethu imali bagcina behlukana, nakhona isizathu akasazi kodwa-ke owabona kungcono aqhubeka ayoyiphuzana labo sisi kanti labo sisi baqhubeka kwenzeka lento ade beyenza phekwe ekhanda. Njengamanje uney'ngane zimbili kubantu abangafani, mayithi ufuna ukuyibona bengxanyazo bathi ungasilokothi ngoba la sikhona thina siganile sinamadoda ethu a-right azondla ingane. Umbuzo ukuthi le ndoda eyondla lengane engesiyona mhla iyithola leyo ndaba iyokwenze njani? Ngeke niyandise isibalo samadoda abulala abantu besifazane eNingizimu Afrika, kodwa yonke le ndaba isuke kumuntu wesifazane othi noma ungawulivula icala thina abantu besifazane sinamandla okwedlula amadoda phambi komthetho wase-South Africa. Asazi ukuthi uPaul uthini lapho kwi-email address yethu, Paul lapha comment section, ulike usubscribe ube kunye nathi siza ukuthi uPaul akho kuthini ohlelweni olubizwa ukuthi indoda ayikhala. Sibonge qhawe. Hayi bonga mina bhuti wami mfowethu. Kama lami ke sicaka ngokaloqa le Black Life TV noma kanjani asiphinde sibonane ngokulandelayo. Nisale kahle. It's the Black Life TV.